Hamınıza salam dostlar. Bugün də kanalımın ilk uzun videosu ilə qarşınızdayıq dostlar. Həqiqətən çox sağ olun dostlar dəstəyiniz üçün. Videoma 1400 baxış gəlir. Dəstəyiniz üçün çox təşəkkür edirəm dostlar. 17-18 abunəçi olmuşuq. Və bugün dostlar kanalımın ilk uzun videosunu atırıq. Və siz bunun əvəzinə abunə olub like atın. Nəsə də neyinirsə eləyin. Ücretsizdir. Məsələn, abunə olarsınız siz. Güvənirəm. Bu arada dostlar, bugün Brawl oynayacağız. İlk uzun videoda. Bu uzun videoda Brawl oynayacağız. Bu təbii ki dostlar, Edgar'ın kupa eləməyə çalışacağım bu videoda. Edgar'ın da 656 kupadır. Və dostlar, gördüğünüz kimi Fengi daldım və yox çaşdı və Jesse'yə kostüm verdi dostlar. Ana Jesse? Jesse ana? Ha buradadır. Və dostlar Jesse bu kıyafeti verdim ona. Nasıl? Devam edelim. Bu arada dostlar biz indi burada birinci fikirləşdim ki Fengi neydi? Büyük kupasını çoxaldım. Fengin kupasını çaldım. Sadece sonra dedim neydi Edgar az qalsın kupa eləməyə. Ona görə Edgar'la oynamağa davam edeyim dostlar. Nasıl davam edeyim? Gözləyim. Mən 1401 kupaydım bunu. Ayda çıxıb. 1402 kupaydım. Kupa çıxıb. Neyse oyunu devam edək. Biz yeniden. Ve dostlar videoya Nus Brawl videosu gelsin, o da yorumlara yazarsın. Nus Brawl videosu gelsin, gelmesin. Onu yazın yorumları. Sizden gözleyeyim onu yorumu. Edgar'a yaxın getmək sonra xırt xəkləyəcək. Amma özümə yaxın gəlir. Oy Leon. Leon uzaqdır Leon. Leon uzaqdır. Tək sən məndən uzaqdır. Dostlar bu arada Edgar'la cəmi bir dəfə Leon öldürmüşəm. Burada gizlənim. Dostlar bu arada həqiqətən çox baxacağım. Haçan Edgar seçsəm uzaqdan vuran karakterlər gəlir. Koddur, Leondur, elə də. Mesela Leon hansı karakter? Devam edelim. Nasıl? Bu arada o işarelerden koymuşum diyorsan. Bu arada orada işare var. Onu diyorsan koymuşum. Yeter. Hayda. Tam hiper şarjı atırdım ki dostlar. Ama 6. sıraya getirmiştim. Dostlar başım kaçıştı. Elə bildim 3. sıraya da düştüm. Ne var ki? Bu arada dostlar ikinci bir hesabım daha var ama kupası azdı. Mesela biz boş vere o ikinci hesabım. Mesela Nus Brawl videosu gelsin gelmesin, ona da yorumlara yazarsınız dostlar. Yani Nus Brawl videosu gelsin gelmesin, onu yorumlara yazın. Sizden gözüne bak bu karakteri atıram, bu karakterin adı yazmasıq diye. 64 elmas verip aça bilərəm ama elmasım çatmır. Düzdür, elmasım bir 40 neçədən vardı, onu da xərclədim dostlar. Ve günlükdə buralara gəlib çatmışıq dostlar. Nəsə biz oyunumuza devam edək. Biz devam edək. 1402 kupaydım dostlar. Yanlışlıkla oyundan çıktı.
Ona göre de mənim 1402 kupada saldı. 3 kupada salıb. Mən nə var? Sizə uzaqdan vuran karakterlər gəlir, Edgar seçsən. Burak da tam dibində gəlir. Buradan bir ultimizi dolduraq. Boss karakterdir. Bu da Burak'dur. Bu nə bəxtsizlikdir. Uy. Uzaq dur. Sorry. Bot oldun sen. Dostlar Burak sana bot diyor. Dostlar bu arada hansısa bir oyun oynuyordum, bilmedim. Aşamalıydı, zadıydı. Edgar'ın ultisi ta ne kadar uzak idi bilmiyorum ama indi olmur. O derece uzak idi dostlar. Dəhşət uzak idi. Salam. Bu hansı karakterdi ala? Ayda. Ay yine 6. sıraya düştü. Dostlar həqiqətən mən çox bəxtsizəm. Haçan Edgar seçsəm uzaqdan vuran karakterlər gəlir. Ayda. Dostlar biz bu gedişlə Edgar çətin minkup edərik. Çətin. Dostlar bu arada kuş səsinin gəldiyini eşitdinizsə yəqin bildiniz niyə gəldi. Çünki mən həyatda video çəkirəm. Nəsə boş verin, siz videoya odaqlanın. Ama yenə dostlar mən bu oyunda maksimum palmit izlənəcəm. Yavaş buradan yük götürək. Ona görüm heç kim adam var. Mən yoxam. Burak Karl'ı öldürmesi Qus'un bans karakteri yalnız Qus yayı öldürdü. Karakterlerden Burak Qus'u öldürdü. Qus Burak'ı öldürdü. Allah'tan ultim varıydı. Bu oyunda dostlar sonsuza kupa. Beni birden vurun ki buradan adam çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanirrahim. Monster karakter. Cəhmən sana bir yandan gülləliyim. Baba tuzaqdan alır. Hiperjarjını arttıracaq. Hiperjarjı Allah'tan dostlar 1. sıraya düştük. İnşallah 50 mücəffər yenə yaxşıdır. 50 mücəffər də yenə yaxşıdır. Dostlar biz bu gedişlə Edgar çətin minkup eləyək. Nəsə. Dostlar biz bu gedişlə Edgar çətin minkup eləyək. Heç olmasa boş verən onu pengilen biraz kasaq. Kolumu da hırtıldattım. Siz boş verin. Pisək nasıl karakterlər gəlmişdə yaxşı görə bilmədim. Dostlar bu arada mən Feng'in gülləsini ayaqqabı kimi görürəm. Abi niye getmir? Yaxına gələndə çox gedir. Gedin cəhənnəm olun da. Dostlar bağışlayın biraz pis sözü. Getdim.
aldı satın biraz çok koyuyor. Oy maşallah. Paşam bir tane koydu ben. Allah şurada sarılar şu. Minnete canlar dedi. Ay. Dostlar birden çıktı karşıma. Rosa, Rosa, hoş geldin Rosa. Hemen uzaktan yürüyorsun. Birinci sırası 10 kupada buradan götürdük. Görev de tamamladık. Burada görevlere bakın. 5 saat aşama. Biz aşamalı donyak ve gümüş 2 oldu. Biz bu oyunda Edgar'ın koyamaya çalışacaktım. Bu arada dostlar o birisi kulübü sattım, bu kulübe geldim. Daha doğrusu bu kulübü açtım, gelin zahmet olmasa. Emir veren kim oldu mu? Yok bu seviyesini ya 200 yakında hiç al. 115'te iyiyim var. Bu arada dostlar biz Edgar'ın kupa eləyəcəkdik. Sizə yalan demiş oldum. Bağışlayın, eləyə bilmədim. Mən video dışında Edgar'ın kupa eləyə bilsəm eləyərəm. Təbii ki ama tək eləmərəm. Çünki tək çətin var. Ona görə mənim bir dənə profesional dostum var. Yəqin ondan görüm o oyunda olsam kasarım. Və bu arada dostlar sizə bir sözüm var. Mənim bir də dostum var 200.000 kupası var. Hətta o yox buradayım. Hadi dostlar bu oyuncunun bir tane dostu var dostlar 200.000 kupadır. Oho 40.000 kupadır. Maşallah maşallah ne tür kupadır. Nasıl? Biz aşamalıya devam edelim. Temizlik görevi nerede? Adam kim oyuncu? Zaten oyuncu da. Ne seçiyorum? Seçtim. Kaldı. Devam edelim. Oynayacağım. İnşallah konuşup çalar. Ayda telefonu uzaklaşmasın geldi. Neyse. Ben şimdi Spike'a bak bizim Spike'a. O birisi takım da Spike seçti ya sanmıyorum. Barley elebildim bizim takımdan da sahip Barley'e bulundu. Sen tam neyse. Boşver siz de sen bir şey bilmedim. Nereden ne? Ya sen kimsən mən götürəcəm. Güllərini götürsən sen kimsən Sen kimsən Sen kimsən Nitasan. Yaxşı Barley sen de gitsən nə oldu başına? Gizlənib buradan vurursan. Ayda. Spike sənə cavab verirəm Spike. Bizim Spike de hiper şarj yaptı. Süper. Ben de bir yandan kimse hiper şarj yaptı onlardan. O zaman hiper şarj sevmeyi çəkməyi nəsə. Oyun işlətməyi vaxtı gəlib çatdı. Yaman adam öldürdüm ki. Dostlar. Onlar oldu. Biz savalan adam yok. Allah'ın asıl adamı yok. Mesela adam arayıp da diyorsun. Ne oldu?
Yoksa şoka girdim. Elə bildim onlar kazandı, şoka girdim. Spike ne vaxt yetdi adam öldürdü. Gümüşçüye çok az kalmıştı. Burada zaten gümüş. Oydu. Dostlar bir de bakın gümüşçüye son çok az kalmış diye. Ya bir de profasa bakaq neler var. Efsanevi atacağız, aşamadan atacağız. Dostlar pro kostüm, bans kostümdü. Ha o şeydi bu. Cold'un kostümüdür. Güzel. Bu maksimum hara kimle gördüm. Ne kadar gelir. Oha bu gelir. Biz bunu boş verək. Biz ayaqçı nakav ne yiyirəm. Dostlar sevincdən orada bir qəribə səs çıxardıram. Məsələn şey. Var dostlar bir dəfə samuray oynayanda dostlar nə tər sevindimsə yatağın üzərində salto attım. Başım qaçmışdı. Nə etdiyimə özüm xəbərim yox idi dostlar. Yatağı gördüm. Onu sevinçdə həm hisslənməkdə nəydi? Yatağı durur. Gələm yox. Kim harası var? Gelin oyunu sıfır. Sen buradasın mı? Para gitti. Ya bismillah. Siz bizim Spike'ı öldürün. Oh hiper shot. Küçümde ne kadar var ya. Oy maşallah. Topu kabağı verdim. O bagajı. Bosa. Evet gardiyanı yapıyorum. Evet gardiyanı. Bosa baktığında arada bir sözler değişmedi. Evet. Nasıl? Gol yeme. Dağıtacağım ona derede savaştım ki doğdum şu an. Özüm de öldüm, başkasını da öldüm. Time for trouble. Bu arada dostlar bakışın orada bir söz söyleyeyim. Bu məndə də normal şeydir. Normal olmaq şeyi ise bəzən o dərəcə əsəbləşirəm ki başka dildə bilmədiyim sözləri birdən ağzımdan çıxardım. Özü bilmədiyim halda da. Yəni məndə elə qəribəlik var dostlar. Allah'tan əvvəl 38 idi. Yeni mod gəldi mənə sayılır. Videoya devam edək. İnşallah kazanarıq. Nasıl ben gümüş çelemesin. Gümüş çelemesin. Spike keselim. Bu sefer Spike. Spike'ın biraz yakışıyor ama.
Aa, bu nerede? Bonnie Cook bu neydi abi? Gelin be. Vurulamıyorum. Nerede oynuyorsun? Vurulamıyorum. Destans gibi. Destansı sanırım. Bakın yaşayın bir fokusta yaratacağım dedim. Mermi. Kovdu. Bu nasıl bir şey? Oyda. Arkadaşlar. Oy bismillah, oy bismillah, oy bismillah, oy bismillah, oy bismillah. Bu roundda maksimum çox adam öldürməliyik. Oy maşallah, oy maşallah. Qazandıq. Ultimatdan da sonra qazandıq. Yuhu, dönüş 2 oldu. Deyəsən altına nə vaxt oluşacaq? Karakteri verdiğim taklasına da işte bu onun hiper şarjını yine makul. Bu bir seviye değil. Nətər yani? Bu nətər bir seviyedir? Bu nətər bir seviyesi? Bu çakal bakıyor yazığım geldi. 11 elmas. Yani ele 35 ver. Arka bu ikisini bir yerdeyse. Dostlar biz indi kupa kasaq biraz. Kendine. Maşallah. Oyun da 5 saat açılır. Buradan bir kara. Oha. Feng de maşallah çok uzağa atırıyor. Sen ne hokka yaradır sana. Ne hokka yaradır sana. Öldürdüm. Bu işaremize de koyak. Əsəbləşsin. Mattis. Bu karakteri bizi öldürəcək. Uydu, o nasıl karakterdi məni? 2 gülləsində öldürdü. Allah'tan 11 kupa verdi. Yox, hələ şimdi video çəkirəm, indi vaxtı deyil. Ya da qəbul edeyim. Qəbul edeyim. Arkadaşlar bu videoda yes. Görək nə yazır bu bizə. Gözə bu 913. Edgar Minkfen olmuşdu. Gözlə. Uşağın xəbəri yox deyə. Gözün dostlarım. Zoom videodayım. Kurtarır. Az qalır. Bu arada dostlar,
o video çəkək deyəndə başqa bir kanalımız var. O kanal isə bizim ortaq kanalımızdır. Sadəcə o kanalda hələ video yoxdur deyə. Neydi? İndi o adını yazanda çıxmır. Bu isə Nasıl? Yox da səbirli ol, bu nətər yazır heyvan surətinə. Yox, şurada heyvan kimi yazır. Dostlar, pis maddə başa düşmür. Gözlə bir yazın da. Bax, çevirim duş elədi. Ya savuruşaq məddəli eləyəcək. Allah bilən gelib mənə zəng eləyəcək. Dostlar, nasıl bir videodan, bir oyundan da sonra videonu qutarar. Çünki o birisi kanalı da video atmalıyım. O birisi kanalın adı isə dostlar, təkcə sinif, yəni Əliş qoyub kanalın adını. Kanalın adı isə Əliş Kral və Rövşən Kral qoyub. Ona da gəlib abunə ola bilərsiniz. Mesela Barley, Allah razı olsun. Barley bize kömür ediyor. Biz Barley'i öldürdük. Oha, öldürdük. Sen kim bana Barley kömür ya? Gittiler başımdan. Oh, Allah razı olsun. O TV'de işte. Bu kimdir? Ya sabır. Dostlar, ağzına pis bir şey demişti. Allah'tan yaxşı heyvan kimi qaçır. Əliş heyvan kimi yazır, bu da heyvan kimi qaçır. Bir qəşəng qoydu. Bunun səviyyəsi çoxdur. Amma məndən çoxdur. Yuhu, qazandıq. Nasıl dostlar, videomu burada bağlayırıq. Sağ olun. Görüşərik. Bu arada dostlar, ekran yine böyle aşağı verdiğimi soruşsanız buradan bağlamak olur. Telefonda nəsə elədir. Sağ olun.